خدا خیر و مازن که خدا عز و جل اف توپلانتیا هانه اف جمعیتا هانه بکه وسیله خیره وسیله وحدت امتی اتفاق امتی قال خسكو براي عزيز معلوم أفجار شهرايا كأم اجتماع العلماء يعني بنابه سر اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية أنوان جمعية وان توبلانتيا شيتكن أميدا مجرب عالمي هي كوي إلردجي وان توبلانتيا ما وان جمعية ما دوام بكن حتى كأم جيجن هدف آخر حتى أمجبي زلتي خلاص من قالي خسكو براي عزيز معلومة جبت هوارا إيرو يعني خدا عز وجل مشانية في الدنيا موقتا جبوك أم وظيفة جيبين جبو أم خداي خوش خراسي بكن أو جبوك أم جملتي خرا خزمتو خبات كي بكن خدا عز وجل الآية كريمة دا في قرآن كزمرا نازل كريا دبي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. برا أمة كيجوا شيبة أمة دعوة خيريبك إطاعة أمر خدا وبيغمبر والنهي منكريبك. يعني أمر معروف نهي منكر وظيفة هر مسلمانية ج عالمي وي ج عوامي وي ج خاصي وي جهر بتوني ملتك إيمان بخدا وبيغمبر خدا بقرآن كريم آنية أمر معروف نهي من كري خدا سلمة واجب كريه دو قرآن كريم دا بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث كي شريف داد بي لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم ظالما ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له وني أمر معروف نهي من كري بكن يا نيزد بك ويخوض على ظالمة مصري سروابك هاشي وني الدعاء بكن خويت على دعاء وجه قبولناك حتى الروايات كي حديثات به لا يسلطن الله عليكم زلا ولا يرفعوا عنكم حتى تعودوا إلى دينكم ويخوضا زلتي مصري سروابك خدا وي زليلتي سروراناك حتى كن بصفر بال ديني خوا يا بال كتاب خوا قالي خشكو براي عزيز إيرو عالم إسلام التاريخ داز باور ناكم وكا إيرو كد بني زلة دابا افتراق دابا اختلاف دابا لهر طرف الدنيا خوينا مسلمان تيريتن لهر طرف الدنيا مملكة مسلمان تي إشغال كرن لهر طرف الدنيا مسلمان مملكة خو تين هجرت كرن تين سرقون كرن ظلم حقرة لأهل الإسلام تيكرن حال بكي تاريخ كدا خدا دبي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزت يا خدا و پیغمبر خدا و مؤمن ابو ایرو اف زلتا هاني سبب کارتی سربی امت سرما بلاتش بلاک امبونا مظهر آیت قرآن و سنت پیغمبر خدا آیت کرد به افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ايكو مثلا بهنكي كتاب عمل بهنكي نكر معلومة حق يهودية لا نازل لكن حق مسلمان هذا دي تطبيق كله أم لميز روجي هنكي عبادة خدا كن لكن وقت أمر معروف نياز من كري جهاد الرياء خدا دم إهمال بكن أم يروبون مظهر في آيات يرى وحزرتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ذبي ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بعذاب من عنده تقوم كي ترك جهاد مجادلة درا خدا دا أمر معروف نياش من كريناك إلا يخويت على عموما عذاب وان دا بشينه إيرو أو حالها تسربي أمتي جبروي هاوي قالي برا قالي خسكو برا يا عزيز غاية مجفان جمعيتا وان توبرانتيكم عالمي خطابي مسؤولي جبي أمتي إيرو بيشين بري هر كسي عالم چمكي پیغمبري مدبي العلماء ورثة الأنبياء عالم وارثي پیغمبرانه acaba peygamberime çıkır. Peygamberime 13 sal kavmi khura mücadele kir. Gön ser dava batılına şirk ve küfrine. Gön bir hay devam kırmini harın cehenneme iz dava etkim. Gön abidis Xuda rabkin. Puta o van kevra ranakin. Jibu khatib harın cennete Xuda. İro alim el ulema ve verasetul enbiya. Gerçekten ki alim بري هر كسي مسؤولي زوي دعوانك وملته يخو دعوانك بال وحدتي با اتفاقي با بال قوتي با وبال رابونا السربلين كرنا القارشي ظالمة أمي بيزلتي أو بزلة سلمة دوام كر يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام
أحاديث الشريف ده يعني حتى خدا عز وجل القرآن الكريم ده دبي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وآيات كريمة وخدا عز وجل بي إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بفسر كي قرآن السربي آيات خبر ده إن تنصروا الله ينصركم دبي أجر كن يا دين خدا كن خدا جي آلي كاريا وابك بني فعل الشرط وجزاء الشرط ده سورة علمي نحوي ده حتى فعل الشرط موجود نبه جزاء الشرط موجود نبه نابه إجا إيرو إيمك أم ياردم يا دين خدا نكن أمر خدا بجينين ياردم يا خدا تجلي ناك جرا أم دعوة في ملتي يمكن بعد دين خدا معلوم جهاد پیغمبر مدوي جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم خدا بي بأموالكم وأنفسكم پیغمبر مدوي بمالكم بجانكم بزمانكم يعني جهاد كن در خدا دا أم هندك إيرو يعني كأم زمان خشي نكن وقت يكون أم رونين والقارشي في ظلمي أم سكوت بكن أو أفضل مسلمة دوام بك أم يتشواد الدنيا دا زليل بن آخرت دا يجد حزورا خدا داجي وخدا عز وجل وتشما أمري بجيناني وتشما القارشي ظالم وكافر ومجادلة نكر خدا عز وجل آية كريمة داد به ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار والأدنى ميلا قلبي خب الظالم وانادر يقسم يجيب كابن آجري إيرو أهل كفر طاغوت وظالم ومستبد يعني إسخال مملكة مسلمان كل ما مسلمان كل ما مملكة ما سرقون كن إجال سر الشهر والتوبراخ ما عرض ما أو بخوب ناقص وإجادات مرا أب شهر مرا أب توبراخ مرا جيب منفعة مسلمان بني عرض سري عرض تباك لسري أو بهورا مناقص يال سر قايد كن وأمر سر عرض سر زنجينيا خليت على الدنيا داجي زنجينية دا دست مسلمانا ويرو بمملكة مسلمان تب بترول وتب معدن وتب غاز مع سر مسلمان سر عرض خبر شيمانا جبربي هواي ديالي شكو برايا عزيز أو وظيفة مهمة وظيفة ما هاتنا الدنيا يكون هاتنا برا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كم عبادة خدا إطاعة أمر خدا أمر خدا بجيبين خدا عز وجل جبوي هي مشان جابي الدنيا يكون أم في برا خب جيناين بلي في خمر مدري يعني القرآن إما حجة لك وحجة عليك أما ببي قرآن هذا الحزورة خدا أب قرآن ياويل على ودا دليل بوا خدا يبيجم قرآن جوا نازل بيشان في عمل لك ياجي الدرس ماذا دليل بيا ربي تجلى كتاب كيشان بكتابات عمل كرنا أمي تبجيان يزهران مكافات أخو جنة يشتركون زبربي هو يقولي خشكو برايا عزيز غاية ما جوان جوينا جوان جمعيتا كم إنسان عالم بدن يتسلميش كرن أم إنسان زانا كجبو كاربن خدمات وخبات دريا خدا لابكن خصوصا مدرسات عالمي gerçekten mücahid bin derya dini Xda da amel bikin kitaba Xda bisneta peygamberi Xda amel bikin gaya mecvan civina em çibkin em derde xuş havra bejin bu hawi em van cemil ve cemaata çedkin İca Xda azze ve celle tevfika me ve tevbida disaji edbejun tab khair hatun ser çavaratın Xda azze ve celle me ve tem muvaffaq teş hizmeta kitaba Xda ve sünneta Resulullah ve Xda ala vahdetu ittifaq bikin nabina Müslümana حتى وحدته اتفاق أخو أم تشيناك النبل قوة أم زليل جبروي هواي قيت على أمر اتفاق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إيرو تفرقوا دنابينا مسلمان دا قاندكم مسلمان أبحراك هوراتكم نياري إسلامي بخريستيان ويهودي رابكنا شو إيرو أم عزيز بن سر مملكته أخو أم حاكم بو دي ساجاد بيون تب خير هاتن غاية منكم الفر خبر ندم أم ليفيا خبرداني وابن أم الوعظ والنصيحة وأم توصية وجوداري بكن كاون شدبين جمارة شدبين وأم خوزن جوي خبدن وندي سجون تب خير هاتن خدي خير ومازنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Belediye ve haftına kıymet emci Seyda Melanver Kılıçarslan'a teşekkür etkin. Kuday Teala hayır kabul ki inşallah. Beri sekreteri giştiye yekitiye aliman Profesör Doktor Ali Karadağ'ı jibo çaremin hevditine aliman peyama pirozbahi şandiye ve peyami ji alimin civan İttihadül Ulema Mela Muhammed Kaya ayıbkhine أمي دعوتي بيجبري ويتكن كلام سعادة الأخ الفاضل الشيخ مولا أنور الفارقيني حفظه الله
رئيس اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يهديكم اتحاد العالمي لعلماء المسلمين أسمى عبارات التقدير والاحترام، ويتمنى أن تكونوا في خير وعافية ومزيد من التوفيق والسداد. كنا قد تلقينا دعوتكم الكريمة للمشاركة في الملتقى الرابع للعلماء التي ستنعقد بديار بكر، وقد سرينا كثيرا بهذه الدعوة لحضور هذا الملتقى المبارك، وحيث إن التزامات السابقة لمؤتمر آخر في نفس الموعد سيحول دون تمكن من حضور ملتقاكم الموقر، لذا أعتذر عن عدم المشاركة، سائلا الله تعالى أن يوفقكم ويجمعنا بكم في وقت قريب، شاكرين لكم لحسن تفهمكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ دكتور علي محي الدين القرهداغي، الأمين العام لاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. حمد بنهاية خدا ربكو جارك ديما موفق كر جبو في جفينا مبارك. ميوان عزيز، اف جفينا ميا چارايا وكاكو امزانن كتيدا علماء هرمي تينا جمهف جبو تشخيص تداوية پرسگريكن كل ولات ما چيدبن هم پرسگريكن كو دناوات تمام امت دو دا عالم اسلام دا تينا ميداني. براستی هر پرسگریکا کو ته پیشیا انسانیت و پرسگریکا اسلام و مسلمان آیا ام بیاد زانن هر وها ام دزانن کو هر مشکله و مسئله انسانیت جی چاره سری و حلاوه دو قرآن و سنت ده لبلی ام ویجی دزانن کو وان حل و چاره سرین ها وک رچتک حاضر کو بری نویساندی به نین بلکی جبو گهیشتن و بدست خستن آوان دوی کو خباتک بتکرن. بشتر مقیمت بریا هر تشتی دو مسئله یاده احتیاجی بزانبونه که برفرهه. دسری ده دو علوم اسلامی ده دوی کو مستواکی قنج و بلند هبه. نخاسم مقاصد دین و شریعت دوی کو قنج بینه فهم کرن. جعالیه دیوه دوی کو زمان و عصر حاضر باش بیت ناس کرن. پشتی کو دوان هر دو ساحه ده علم و زانبونا لازم هاتف دست خستن افجارجی جبونا کو جنسوسان حلا پرسگریکن زمان بیت درخستن احتیاجی ببال جهد و غیرتک جدیه ذهنی و فکری و چه دوه. بهواکی دی کو هم بیجن جبونا کو جپرسگریکن زمان را چاره سرین اسلامی بیندیتن دگل وقوفیتک کور جنسوسان را دوی کو قنج بیت زانین و ناسکرن بیکا انسان زمان چوا دفکره و فهماویج مسئلان را چوایا. هم دوی کو حالت روحیه انسان ایرو دسریده جی ای خورتا هم جی پرسگریکن کو دگل وان خیاد بن به تمامی و بیک مایی بین زانین بین ناس کرن. پشتی کو وان هر دو ساحه ها به تمامی هاتن به دست خستن دوی کو کسی عالم عملیه که تفکر و تدبر و تذکر گران بکار بینه. دا کو مسئله باش فهم بکه و بگهجه حل و چاره سرین راست. لبلی دوی کو ام بزانن عالمه کی ده حق نصوصين ديني ده گرچه خاص خودی علم و زانبونه به دیسا جی بوی علمی بتنه نکاره پرسگریکن زمان حل بکه بلکی دوی کو اف عالم دگل وی علمی خواه عصر و جواکا کته ده دجیجی جنیز و ناس بکه داکو کار به جو قرآن و سنت چاره سریان ببینه و پرسگریکن کو لقای واندبن حل بکه لما على پرسگریکک مدرسه مجی اوه کو هنک عالم می کو زمان کی دریج دوان مدرسه آنده درس دانه و د علوم اسلامی ده جی گلک مهارت کسب کرنه جی فکر و فهم انسان عصری جی شکل فکر خورتان باش خبردان نینن. جی آلیه دیوه
ji alîkî dî ve jî însanên me ku bi nîzama nû ji mektebên îro dertên û mezûn dibin û esrê baş nas dikin, ew jî di zanebûn û naskirina dîn de kêm dimînin. Ji bo ku hal ev e, pirsgirêkên ku têne pêş me di halê xwe de dimînin û çareseriyên îslamî ji bo wan nayêne diyarîkirin, nayêne peydakirin. Îdî yek ji meqsedên girîng ji bo van civînên me ev e ku em ji ulemayê xwe re pirsgirêkên zeman û civakê diyarî bikin, em van pirsgirêkan pêşberî wan bikin, em tevbihev re van pirsgirêkan nas bikin. Ji aliyê din ve jî zana û xwendayê me dî ku li hella mişkîle û pirsgirêkan digerin, em berê wan bidin Qur'an û sünnetê. Bi vî havî înşaallah bi vê hevdîtin û leqayî hevhatina kesên ku nusûsan dizanin û kesên ku esrê dizanin ji bona însaniyetê dê netîceyên muhîm û girîng xuya bibin. Di beyana xusûseke dî de jî înşallah wê faydekî hebe. Em dizanin ku ji bo van hevdîtinên ku em têne cem hev xebat û zemanekî ciddî tê serfkirin. Hem em ku sazmaniya vî îşî dikin wek İttihadul Ulema, hem beşdarên me yê hêja bi fedakariyeke mezin beşdariya van civînan dikin. Divir de dibe ku sualek wiha bête aqila. Gelo divan civînên ku quweta wanî mueyyide û danekirin tune gerçi qararên gelek girîn bêne stendin jî ji bo ku di hemberê wê de tetbîqek tune ev qas cehd û gayreta ku tête serfkirin mana be îsrafa zeman û xebatê. Cevaba vê sualê bê tereddüt na. Lewra ji her sê civînên me yî derbasbûyî em dizanin ku netîceyên gelek girîng ji van hevdîtinan re hene. Hinek ji wana em karin wiha rêz bikin. Ji welat û bajarên cuda civîn hevnasîn û pevgirtina hewqas alim û mutefekkirên ku pirsgirêkên ummetê ji xwe re kirine derd bi tena xwe kesbeke muhîm me. Ya diduwa teşxîsa rast bi hindikayî bi qasî tedawiyê gaveke girîng e. Nexwe dema teşxîseke rast bête kirin derheqê ka pirsgirêkên ummetê û civaka me çi ne, ev ya dê bibe gaveke qewî di rêya çareseriya pirsgirêkê de. Di gel vî qasî nayê înkarkirin ku divan civînên me de ji cihet teşxîsê ve tespîtên gelek muhîm hatine bikaranîn. Ji aliyekî dî ve dema fikrên muxtelifî ji hev cuda meyl dikin bi bal pirsgirêkên müşterek ve di netîce de teklîfên çareseriyê dertên holê. Ev jî hem dibe wesîleya serwextbûn û şiyarbûna xelqê me, hem bergeh û fikrekî dide civaka me ya ku meraqa çareseriya İslamê dike ji bo pirsgirêkan. Ya dawî teklîf û pêşniyazên teşxîs û çareseriyê ku em nîşan didin, dibe wek rênîşanekî ji bo iqtîdarên ku niyetê wan qencin û di destê wan de quweta mueyyide heye. Dema ku bivên ji bo îstîfadekirina ji van teklîfan re tu mane ji bo wan nînin. Xulase bi hatina cem hev divê hevdîtina me ya çara de ku gelek wezîfeyên maddî û manewî li xwe girtine em gelek kêfxweş û bextiyarin. Em ji temamê beşdarên hêja re careke din gelek teşekkür dikin ji bo beşdariya wan dîsa em dibêjin hûn tev bi xêr hatin serser û çavan rahatin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Em Seyda Mela Abdülkudüs Yalçın'a pır teşekkür dikin bu ve axaftini Xuday Teala jê razî be inşallah. Belê bisedem hevdîtina aliman ya çaremin hinek peyamê pîrozbahiyê hatine em dixwazin wan teqdîmê we bikin. Ji bo hevdîtina aliman a çaremin serokê giştiyê Hüdapar Birêz İshak Sağlam peyamek şandiye. Ji bo peyama wê teqdîm bike em nûnerê Hüdapar yê Hewlêr Birêz Mela Abdûsemed Yalçın davetî pêşberî we dikin. Kerem kinez beni. Hamd ji Allah Azze ve Celle Rabbe, salat ve selam li Resulê wî, li al û ashab-ê Resulê wî be. Selama Xweda li ser we beşdarên hêja be. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Seyda û alimên me yên ezîz, mêvanên bi qîmet. Ewwela ez hêvî dikim ev hevdîtina aliman a çaremîn ku ji teref İttihadul Ulema ve hatiye tertîb kirin bibe wesîla xêr û xweşiyê.
از رز و محبت خوش همی خدمتکارن و خباتره دسری ده جه اتحاد العلماء را دکم. خدای ما ev kar û kedame berhewa neke û ji derman û çareserbûna derdên ummetê re bike vesîle înşallah. Alim warisê pêxemberan e. Di avakirina civakê de wezîfa herî muhîm li ser milê aliman e. Avakirina civakeke bi exlaq bes bi destê aliman mumkin e. Her wiha eger alim wezîfa xwe pêk neynin di fesadbûna civakê de jî webala herî mezin a aliman e. Bi şiûrek û tunebûna aliman dibe mirina civakan a manewî di vî warî de evan xebatên aliman ji bo temamkirina kêmasiyan û çareserkirina derdê ummetê înşallah ew ê biçin serî û muweffeq bibin. Ji bo parastina qedrên me yên exlaqî û manewî lazım e alimên me û siyasetmedarên me bi hev re bixebitin. Ehl-i kuffar nikarbûn bi tank û topên xwe qel'ên me xera bikin, sînorên me derbas bikin, lê em dibînin ku bi sîlehên fitne û fesadiyê, bi exlaqî û nejatperestiyê hücûmî van qel'a û sînorê me dikin. Alimên me, rewşenbîrên me, akademisyenên me, siyasetmedarên me, velhasıl her ferdekî me dibe li vêya haydar be û li gorî wê bikar û bar be. Gazî û xebatên ku ji bo vê yekê wê bên kirin ez pir bi qîmet dibînim. Îro war û welatên me, mal û ruhên me di nav êş û janê de cav li çareya xelasiyê ne. Alimên me, munewwerên me, îderevanên me û siyasetmedarên me ger îro hişyar nebin, gelo ew ê kengî hişyar bibin. Lazım e em dev ji firqeyên nav xwe yên mezhebî, meşrebî, kom û hizbî berdin. Pir e musebbibê ku ev ferqiyên mezhebî û meşrebî di nav ummetê de dibin sebebê derd û pevçûnan sinifê uleman e. Sakirina vê birînê jî ewwela wezîfa alima ye. Gelî seydayên min, digel ew qas îfsad û xerakirina ji ummetê dîsa qîmetê dide aliman û gotinê aliman ji xwe re dike rehber û lê guhdar dike. Em xetera pêşiya xwe bibînin û di xeberdan û sohbetên xwe de di ders û fetvayên xwe de di bedêla em ferqiyên mezhebî û qewmî derxin pêş em berê millet bidin Qur'an û sünnetê û Seyyidê me Hazretî Peygamber aleyhissalatu vesselam ku ummet bi wan dibe wek yek vücud. Unsurên ku ummetê pêk tînin em xweşiyên wan tenê bibînin. Em berê tîrên tenkîd û rexneyan ewwela bidin kufra mutlaq, istikbar û siyonîstan û emperyalîstan ku dixwazin ummetê qir bikin. Ummet ji we dixwaze û hêvî dike ku hûn wehdetkar, ihyakar û îslahkar bin. Ummet bi qasî ku berê qet nebûye ew qas hewceyê we ye. Divê alimên me hêvî û umîdê bidin neslan û ciwanên me ji ber ku di heqê siberojê de hêviyên wan şikestine û ji şexsiyeta xwe ya îslamî hatine bidûrxistin xelasiyê li ber deriyê emperyalîstan dibînin. Yên ku hêz û hebûna xwe li ser xwîna milletên mezlûm peyda kirine yan bi dizîna xwedan û keferata wan peyda kirine tu carî nikarin bibin rehberê xelasiyê. Lazım e em vê heqîqetê ji neslên xwe yên ciwan re bêjin û bi wan bidin hînkirin. Hewceyê em nîşanî ummetê bidin ku yên salteneta xwe deyndarî esaret û perîşaniya şerpezehiya Müslümanan dibînin nikarin bibin rehber û mezinê Müslümanan. Divê em rê nîşanî ciwanên xwe bidin ku derd û kêşeyên me li nav ummetê tên çarserek kirsarkirin, emperyalîst qet'iyen nabin dostên me gereke mudaxele bi nav kêşeyê me nekin. Ji bo em ji felaket û badîreyan bifilitin, em mecbûrin ku xwe ji firûعên îxtilafan derxînin, dûr bixin û xwe bi usulên ku îttifaqê pêktînin bigirin. Lazım e em tev bi hev re baş xwe bi werîsê xweda ve bigirin, geyrê vê jî tu çareya me tune ye. Mamosteyê me yên birêz û ezîz. Em
نشانی خورد جوانن خو بدن کو جیه تمام چاره سرکرنا درد و پروبلم ما نظام حیات اسلامیه اموان جروش امتی کو بمداخله و اشغال امپریالیستان کتیه آگاهدار بکن وان جبو سبراج بگهینن جبو جنود جواک اسلامی احیا به لازم ام جوان خو دعوتوان راکن دوی مجاره ده چاو گوهن امتی لگوتنو تفگرن عالم منه دوی وسیله از هیوی دکم که اف برنامه به وسیله خیر و خوشیه از سیده ملا انور قلج اصلانک سروک اتحاد العلماء که اف هفدیتن ترتیب کر جه تمثیلکارن دن انوی سازیه جه بشدارن هجا کج مناطق مختلف اسلام هاتنه و جهمی کدکار و خدمتکارن وی هفدیتنه را تشکر و ملاوهی خو تقدیم دکن الله عز وجل وان توا راضی به امانت خدا بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اسحاق سلام سرک گشتی هدا پاره